ndabasuhuje mu buryo bwihariye. Ntabwo nzi ngo aho uri ni sangahe. Birashoboka yuko aho uri bwaba bukeye cyangwa se bugiye gucya cyangwa bukaba ari igicamunsi, biraterwa n'igihe uri kurebera iyi video kuko muyireba mu masaha atandukanye nk'uko nanjye nyikora mu masaha runaka. Uyu munsi tugiye kuganira ariko ntabwo ari insanganyamatsiko yihariye, nayo irahari ariko ndimo ndatunganya ikiganiro. Muri make nk'uko nayo basezeraniye, hari ingingo iri kuvugwaho mu buryo bukomeye kandi yabaye ibicika, reka ariko mbyita kugira ngo byumvikane ku murongo wabyo, aho imiryango muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango y'abitwa abanyarwanda cyangwa se abanyekongo, akenshi bayita ngo ni abanyafurika, ariko iyo tuvuga abanyafurika akenshi hari ubwo tubihengekera muri Afurika y'akarere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi inkuru isa naho iri kuvugwa cyane ndetse yamaze kuba kimomo mu mijyi itandukanye y'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni uko hari amakimbirane mu miryango. Hari amakimbirane mu miryango. Kuri iyi nshuro, kera byari bizwi ko abagore aribo bahukanaga, byari bizwi ko abagore aribo bamererwaga nabi bitewe n'amakimbirane yo mu muryango, abagore bagakubitwa muri Afurika kera, ariko nabwo ngira ngo ntabwo ari vuba aha ngaha. Ubu ngubu inkuru ivugwa ni uko nibura muri buri mujyi, mu mijyi irimo abantu baturutse mu bihugu maze kubabwira, mu mijyi cyangwa se buri mujyi, nibura abantu bake bawurimo b'abagabo bamaze guta ingo zabo. Amakimbirane ari mu miryango yibasiye abagabo bari mu magereza, abagabo bataye ingo zabo, abagabo bataba mu miryango yabo ni benshi. Aya makimbirane araterwa n'iki? Ese tuvuge ko ari ukwihimura? Ntabwo mbizi, ntabwo aricyo kiganiro nje gukora muri uyu mwanya, ariko ndakibateguje. Mfite inararibonye twaganiriye y'umusaza waduhaye ubusesenguzi bwuzuye kandi bwimbitse ku ntandaro y'amakimbirane kuri ubu ngubu yahinduye isura. Byari bimenyerewe ko abagore aribo bamererwa nabi mu miryango, ariko uyu munsi mu maleta atandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri kominote zivuga ikinyarwanda cyangwa se ikirundi cyangwa ikinyamurenge cyangwa ikinyamurenge, hari abo nkoso yarambwira ati ntabwo babita abanyamurenge, babita abanyamurenge. Imiryango imwe n'imwe yamaze gusenyuka, poligami yamaze gufata indi ntera, umugabo arashaka undi mugore uwo babanye cyangwa se uwo babyaranye akamwanga. Abagore nabo bari gushaka abandi bagabo, abagabo babo bahari. Ibi biraterwa n'iki? Ni umurengwe? Ni ukwihimura? Biraterwa n'iki? Reka mbicisha amatsiko, ahubwo mbararikire gukurikira ikiganiro nzabagezaho ku munsi w'ejo cyangwa se ejo bundi, kigaruka kuri ayo makimbirane. Ntabwo nzakoresha ingero z'abahuye n'ibyo bibazo, ariko nimvuga cyangwa se nimvuga ibi ngibi, nimbagezaho iyi nsanganyamatsiko mu buryo busesenguye ndi kumwe n'umutumirwa twakoranye ikiganiro, wowe udukurikiye uri muri Canada cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urebe hafi yaho utuye. Ntabwo nkubwira ngo ubyandike muri comment, niba ngombwa na commentaire nzazifunga kuri iki kiganiro kugira ngo hatagira umuntu uvuga akavuga izina ry'umuntu runaka. Ntabwo ari ikiganiro kigamije, ntabwo ikiganiro kigamije gushyira abantu hanze, ariko kigamije kwerekana ikibazo gihari kugira ngo niba hari n'inzego zihari, niba ari komite z'imiryango ziba mu makominote tubamo, bafate iya mbere barebe uko bakemura iki kibazo cyangwa ibi bibazo mu maguru mashya. Ibi ntabwo ari byo nje kuvugaho. Reka twigire mu makuru yiriwe avugwa uyu munsi. Hano muri Amerika ho ntabwo mpatinda kuko nta nubwo nirirwa mpajya,
ngira ngo nta na byinshi bidushishikaje uretse ko hari amatora arimo avugwa cyane, aho abakandida babiri bahanganye bagenda bazenguruka amasiteti yose. Ngira ngo ibyo bireba bake ntabwo bitereba twese. Reka twigire mu bihugu twavuyemo, ariko by'umwihariko duhereye mu gihugu cya Congo. Nabonye ku matwita cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga za X baragaragaza ko umutwe wa M23 cyangwa se M23 waba witeguye gutangaza ubwigenge bw'uduce umaze kwigarurira, mu gihe perezida wa Congo yashyirahira agakora ku itegeko nshinga. Bati anibeshya agahinduraho virgule cyangwa se akabago, akitso. Ibyo byatuma umutwe wa M23 utangaza independence mu duce wigaruriye. Reka ndebe ko iyi tweet nyibona, nayikuye cyangwa se inkuru nayisomye kuri Radio Okapi. Reka ndebe ko mbasha kuyibona. Radio Okapi yatangaje ko M23 yemeje ko umutwe wa M23 waba uri butangaze ubwigenge bw'uduce umaze kwigarurira, mu gihe leta ya Congo cyangwa se perezida Felix Tshisekedi yaba ahinduye itegeko nshinga agamije gushaka manda ya gatatu. Ibi ngibi byaba bitangaje, biravugwa rero, ntabwo wenda tubitindaho cyane. Ni inkuru iri kuvugwa hariya muri Congo, ariko kandi haravugwa n'uburyo mu gace kitwa Karisimbi hari ibibazo byahabaye mu gace ka Goma, aho habonetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaza gutuma hari abantu bakomereka. Iyo ni inkuru iri kuvugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ugiye kuri Twitter nanone ndabona tweet ya Lawrence Kanyuka ivuga iti nous appelons à la MONUSCO de cesser l'utilisation de ces drones et à mettre fin à sa collaboration avec les forces condamnées par les Nations Unies pour génocide et crimes contre l'humanité. Uyu aravuga ati turahamagarira ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo MONUSCO kureka gukoresha indege zitagira abadereve cyangwa se kureka gukoresha izo ndege batanga amakuru bayaha iyi mitwe yamaze kwamaganwa cyangwa se gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ikorera muri kiriya gihugu. Iyo mitwe byatangajwe n'umuryango w'abibumbye ko iyo mitwe ari y'abajenosidere. Aya ni amakuru ari kuvugwa hariya aho M23 bayishinja. Numvise hari amajwi y'abantu bayishinja ko yatangiye ngo gusoresha abaturage, ariko M23 ikagaragaza aho yagiye gusura mu bice bitandukanye by'igihugu, ikagaragaza abaturage bavuga ko abaturage bishimye, ndetse aho yamaze kwigarurira hari umutekano nta bagisoreshwa. Ibyo ni bivugwa hariya muri kariya karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni amakuru menshi agenda avugwa, ndetse mu gihe abantu benshi baba abashyigikiye umutwe wa M23 barara ku mbuga nkoranyambaga za Twitter cyane cyangwa X bagaragaza ibibazo, abandi nabo bagaragaza ko abaturage bamerewe neza, by'umwihariko mu gace cyangwa mu duce M23 yamaze kwigarurira. Ndumva ari ibyo ngibyo bihavugirwa. Mu makuru arebana n'imyidagaduro mu Rwanda, reka bariho tujya. 19 y'amavuko. Muheto umeze gute? Meze neza. Umeze nk'umuntu utishimye. Nshuti Muheto. Ibitotsi. Ndishimye. Okay, Nshuti Muheto yagezweho mu nkuru zirebana n'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Muheto biravugwa ko ubu ngubu ari
mu maboko ataraye nk'uko abakoresha izi mbuga nkoranyambaga bakunze kubivuga. Biravugwa ko Muheto yaba ari mu y'abagabo. Reka iri tangazo ndisomere riri ku rubuga rwa polisi y'igihugu y'u Rwanda. Polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ibinyabiziga yanyoye cyangwa se yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ibimenya ari byo muri Amerika bita ngo ni hit and run. Ibi ntabwo ari ubwa mbere yari abikoze, yakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Iyi ni inkuru ya Muheto. Muheto mbabwire ko ari Miss Rwanda, umwe uherutse gutorwa, akaba ari nyampinga w'u Rwanda. Biravugwa ko rero uyu munsi yaba ari mu maboko ataraye nk'uko bakunda kubivuga. Muheto akaba ashinjwa gutwara yasinze kandi adafite uruhushya rumwemerera gutwara ibinyabiziga. Reka iyi nkuru nyisome aho iri ku rubuga igihe.com. Iravuga ngo Miss Muheto Divine ari mu maboko y'ubushinjacyaha. Ndabona idafunguka. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu minsi ishize yataye muri yombi Muheto Nshuti Divine wabaye Miss Rwanda 2022 cyangwa se 2022 kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Arayashinjwe kandi kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 Ukwakira nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Muheto Divine yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, akaba akurikiranweho ibyo byaha nk'uko maze kubivuga ahangaha. Muheto Divine akaba ari Miss Rwanda wa nyuma, nta wundi Miss Rwanda wigeze ubaho nyuma ye. Mu itangazo ryashyizwe hanze na polisi yagize iti polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ibinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga ndetse no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Polisi yongeyeho ko ibyo byaha atari ubwa mbere uyu mukobwa cyangwa se uyu nyampinga w'u Rwanda yari abikoze. Muri Nzeri umwaka ushize nabwo Muheto yakoze impanuka imusigira ibikomere bidakanganye, ariko imodoka ye yangirika ku buryo bukomeye. Nshuti Divine Muheto yabaye nyampinga w'u Rwanda 2022 asimbuye Miss Rwanda 2021 Ingabire Grace. Ni inkuru wasanga ku kinyamakuru Igihe. Hano baragaragaza icyo gihe ubwo Miss yinjiye akagonga inyubako, hanyuma icyo gihe umuntu yakibaza ati kuki atatawe muri yombi, ese ntabwo ibyo biyobyabwenge cyangwa se izo nzoga yanyoye zahise zigaragara? Ibi ni ibyo abantu bakwibaza. Hanyuma kuri Twitter rero bati what goes around comes around, bati akebo kagiye bamugarura. Bati uyu mukobwa yashirishijemo witwa Prince Kid. Abakurikirana amakuru y'imyidagaduro barabizi, bagiye babikoranikirana cyane, ntabwo twe ari byo bituraje ishinga, ahubwo ni ukubabwira muri make, mu nshamake, kugira ngo mumenye uko umunsi wiriwe. Hanyuma tuvuye kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa w'umunyarwandakazi cyangwa se nyampinga w'u Rwanda, ku munsi w'ejo ahagana n'uyu munsi ahagana ku gicamunsi hari amakuru yari yatangajwe avuga ko u Rwanda cyangwa se perezida w'u Rwanda yaba agiye gusura u Burundi cyangwa se yaba agiye kujya mu Burundi, ndetse bagaragaza n'amabendera y'u Rwanda. Ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bayigaragaza iri ku mihanda cyangwa se mu byapa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ni inkuru abantu benshi basamiye hejuru, baravuga bati noneho byashoboka ko ubwo perezida w'u Rwanda yemeye, ubwo ndavuga ko ari icyo gihe, ntabwo ari ubu ngubu, kuko ndabaha indi verisiyo y'iyi nkuru nyuma yo kuvuga ibi ngibi. Bati ubwo noneho perezida w'u Rwanda bigaragaye ko yaba agiye kwerekeza i Burundi, byaba bigiye gutanga agahenge mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari, ko noneho u Rwanda n'u Burundi niba
bagiye umukuru w'igihugu yemeye kujyayo byaba ari ikimenyetso cy'uko noneho agahenge kaba kagiye kuboneka. Birumvikana kuko Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibihugu birebana akana ko mu jisho. Niba koko byari bishobotse ko perezida w'u Rwanda yajya mu Burundi, byanze bikunze byari kuba binafite kinini bisobanuye muri diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari. Bikumvikana ko next ari muri Kongo, cyangwa se habagiye kuboneka umutuzo, ibibazo bya politiki biri muri kara karere bikaba bivuyemo. Ibiramambu rero iyo nkuru yaje kunyomozwa, ariko ntabwo yanyomojwe cyane. Gusa icyahindutse nuko icyari bujyane perezida w'u Rwanda mu Burundi, nkuko abarundi benshi bakomeje kubivuga kuri Twitter, icyari bumujyaneyo n'ubundi u Rwanda ruzakitabira, ariko rugende ruhagarariwe n'undi muntu utari umukuru w'igihugu nyir'ubwite. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda niwe uzahagararira u Rwanda mu nama ya COMESA. Byari byatangajwe yuko iyi nama ya COMESA izitabirwa n'u Rwanda, ndetse bagaragaza n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu mihanda myinshi y'u Burundi. Tariki 31 Ukwakira 2024 azaba inama ya 23 y'isoko rusange rya Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo, Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, ikazabera i Burundi mu Bujumbura. Muri iyi nama u Rwanda ruzahagararirwa na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, ntabwo ari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ntabwo ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, oya, ahubwo ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda uzabahagarariye u Rwanda. Ibi rero bitandukanye n'amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko muri iyi nama ya 23 ya COMESA u Rwanda ruzahagararirwa na Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru Kigali Today ko aya makuru atari ukuri. Yagize ati nibyo u Rwanda ruzitabira inama ya COMESA mu Burundi, ariko ruzahagararirwa na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi. COMESA yashinzwe mu Kuboza 94, ikaba yarigamije cyangwa se igamije guteza imbere ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu mu mutungo kamere n'imibereho myiza y'abaturage. COMESA igizwe n'ibihugu binyuranye b'ibinyamuryango 21. Inama ya 23 ikaba ifite insanganyamatsiko igira iti kwihutisha kwishyira hamwe kw'ibihugu byo mu karere hagamijwe guteza imbere ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se ibihe, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubukerarugendo. Iyi nkuru ikaba ije kunyomoza inkuru yavugwaga ko Perezida w'u Rwanda azitabira iyi nama ya COMESA. Hari hashingiwe ku ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu imihanda nyamihanda, ntabwo ari imihanda y'izi mbuga tuvuga, mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Bujumbura ndetse no mu nkengero zawo. Aho ngaho ni mu Burundi. Iyi nkuru ya Keti Press iragira iti fact check, will President Kagame attend COMESA summit in Burundi? Ngiyi foto ahangaha igaragaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ndabona ahangaha ari ku cyapa, hano caption y'iyi foto iravuga ngo roadside boards welcoming President Kagame. He will not attend this summit in person. President Kagame will not be attending the 23rd COMESA Heads of State and Government Summit, which is scheduled to take place on October 31st, 2024 in Bujumbura, Burundi, as social media reports have suggested. Ngiyo inkuru yiriwe ivugwa mu gihugu cy'u Rwanda, isa naho inyomoza amakuru yagiye atangazwa ngayo. Indi nkuru rero rijwiye ndibona nari kurikina kuko njya nkunda imbwirwaruhame z'uyu mujenerali w'u Rwanda witwa James Kabarebe wahishuye ko ibanga ryafashije ingabo z'u Rwanda gutsinda intambara y'abacengezi. Iryo banga yarihishuye umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere, ariko nge ntabwo njya mubona muri uyu mwambaro, sinzi impamvu. Banumva ko ari umujenerali ndetse akaba nubwo ari umudipolomate ariko ni umujenerali n'umusirikare. Uyu nguyu yagaragaje ko intambara y'abacengezi yatangiriye mu majyaruguru y'u Rwanda
ishyigikiwe n'abaturage, ariko abinjijwe mu gisirikare bavanywe mu gicengezi bafatanyije n'ingabo z'inkotanyi barwana ndetse batsinda iyo ntambara. Intambara y'abacengezi yabaye kuva 97 kugeza 98, ariko yashyizweho akadomo cyangwa se iherezo mu mwaka w'2000. Aya ni amakuru yatangajwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere, General cyangwa se Retired General James Kabarebe. Yari yiganjemo ngo abahoze mu ngabo zari za leta ya Habyarimana XFR, interahamwe zari zimaze guhungira mu mashyamba ya Zaire cyangwa se ni DRC, n'abandi bari mu rubyiruko rwo mu majyaruguru n'uburengerazuba rwinjijwemo n'ingengabitekerezo mbi. Minisitiri General Retired James Kabarebe ubwo yari mu nama nyunguranabitekerezo mu bumwe ku bumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda kuri uyu 28 yagaragaje ko intambara y'abacengezi yatangiriye mu ntara y'amajyaruguru ndetse n'abaturage bari bashyigikiye, ariko nyuma baza guhindukira baba ari nabo bayirangiza bayishyiraho akadomo. Minisitiri James Kabarebe cyangwa se Retired General ati intambara y'igicengezi buriya yatangiriye mu majyaruguru, nibo bayitangije, ariko icyo navuga nuko abantu bo mu majyaruguru ni nabo barangije intambara ya gicengezi cyangwa se intambara y'abacengezi. Barayitangiye barayishyigikira, hanyuma barangije ubwabo barayirwanya barayitsinda. Byagiye kugera 99 icyo gihe ingabo z'igihugu zari 52,000. Tugiye kureba mu mibare dusanga urubyiruko rwari abacengezi n'abari abasirikare ba kera bamaze kwinjizwa mu ngabo dusanga ari 36,000. Umva rero iyi ni inkuru yanditswe mu kinyamakuru Igihe ivugwa na General James Kabarebe. Njya nkunda kujya muri commentaire, ariko uyu munsi ntabwo njya muri commentaire, ndumva bitari ngombwa cyane. Amakuru yiri avugwa mu Rwanda ni menshi, mu karere ni menshi, ndumva ari ayo ngayo naba mbahaye buhoro buhoro. Ubutaha tuzagera kugeza twagure, ariko uyu mugoroba reka mbararikire rwose ikiganiro nzabagezaho ku munsi w'ejo nk'uko maze kubibabwira, cyangwa se umunsi ukurikiraho, kirebana n'amakimbirane ari kuvugwa mu miryango. Reka mbashimire mwese mwakurikiye ikiganiro twabagejejeho mu ntangiriro cyangwa se impera z'icyumweru gishize, tuvuga uburyo urubyiruko rurajwe ishinga no gushaka abagabo n'abagore no kujya muri kampani aho kujya kwiga. Abandi batwawe n'utuyoga twa make n'utwa menshi, birengagiza kwiga, kandi kwiga ari byo by'ingenzi. Nabonye ikiganiro rwose mwaragikurikiye muri benshi, mwatanze feedback, mwarampamagaye, abandi mwagize mute mugira gute, vraiment muri consapotinga nkabikunda. Dukomereza aho ngaho, nzahembagezaho amakuru n'ubundi, kuko amakuru ni ingenzi. Abatayakunda mujye mwihangana, ntabwo ndi umunyapolitiki, ahubwo amakuru ni meza, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Hanyuma mbahe n'ibiganiro birimo gusesenguzi. Urabona ko maze n'igihe mbatumirira abantu, kandi mugakunda analize. Ndashimira abantu mwese mwasharinze ikiganiro nagiranye n'umuvandimwe Sande. Ikiganiro kikaba kimaze kurebwa n'abantu basaga 10,000. Iyo ni feedback nziza. Ibiganiro nk'ibyo rero tuzayabategurira kandi muzabikunda. Reka mbashimire mwe mwese twabanye, mbifurize amahoro y'Imana. Mbabwire ngo ibiganiro byacu kuri iyi chaîne yitwa Innocent Gasabato Official nonaha, mbabwire ko ibiganiro byacu urakagaruka. Mwakoze cyane. Niba utarakora subscribe ukaba urangije kuri iki kiganiro utarayikora, uri kungomwa, kandi ntabwo ari ngombwa bro. Reka rero mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza, mwirirwe neza, mugire igitondo cyiza, mugire igicamunsi cyiza bitewe n'aho muherereye. Imana ibarinde, muhahe, muronke. Bye bye.